در درس امروز فقط روایات را میخوانیم که در او روایات ترک قرائت خلف الامام آمده باشد و صراحت آمده باشد به این موضوع که کسی امام داشته باشد قرائت امام عیناً قرائت کیست؟ در حق مقتدی هم قرائت است. یک. دوم، حتی بعض احناف هم در این موضوع بسیار سراسری فکر میکنن و میگن که فقط در نمازهای جهری از پشت امام نخوان و در نمازهای سری پیشین و دیگر از پشت امام بخوان. با می عنوان که کدام صراحت و روایات آمده امواره میخوانم. صحیح است؟ کلش که بخوانیم وقت زیاد میگیره، چپترا کت شما هست بس کت خود خوانده برین. ما فقط امو روایاتی که به صراحت آمده. این روایت در بسیار کتابا می آیا. السنن الکبری از امام بیهقی در جلد 2 صفحه 160 سند حدیث ذکر میکنه. در آخرش میگن عبدالله بن شداد قال رسول الله صلی الله علیه وسلم. روایت نوم صفحه 3 روایت نوم. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، پیامبر اکرم علیه السلام فرمود: من کان له امام فإن قراءة الامام له قراءة. کسی که امام داشته باشد فإن قراءة الامام له قراءة. قراءت امام در حق ازی قراءت است. در حق ازی چیز؟ قراءت هست. با می عنوان روایت از حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ آمده. از حضرت جابر رضی الله، سنن ابن ماجه جلد 2 صفحه 61. عن جابر قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: من کان له امام فقراءة الامام قراءة. قراءت امام در حق ازیم قراءت است. امی روایت در موطأ امام محمد جلد 1 صفحه 98 موجود است. و همچنان امی روایت بدگه سند در سنن دارقطنی جلد 2 صفحه 260 عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: من صلى خلف الامام فإن قراءة الامام له قراءة. کسی که از پشت امام نماز میخواند قرائت امام در حق ازیم چیست؟ قرائت است، نخوانا. امی روایت در مصنف عبدالرزاق جلد 2 صفحه 136 هم موجود است. فقط ادرسش میگم، زیاد وقت نگیرم. بین با صفحه 4 روایت 16 سنن دارقطنی جلد 2 صفحه 114 عن جابر بن عبد الله ان النبي صلی الله علیه وسلم قال. جابر بن عبد الله رضی اللہ عنہ میں فرمائد پیامبر علیہ السلام فرمود: كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج. هر نماز که دو الحمدلله خوانده نشوه او ناکامل هست، ناقص است. خداج چی معنی؟ ناقص است. بعض استثناء آورد الا ان یکون وراء امام، مگر زمانی که از پشت کی باشی؟ امام باشی، باز ناقص نمیشه. دیگر روایت سنن ابی داود جلد 1 صفحه 128 عن قتادة عن زرارة عن عمران بن حسین ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ببین دیجا صراحت میں آیا در نمازهای سری هم باید مقتدی از پشت امام قرائت نکنه. ان النبی صلی الله علیه وسلم صلی الظهر. پیامبر علیه السلام نماز پیشین خواند. فجاء رجل، یک نفر آمد. فقرأ خلفه، از پشت پیامبر علیه السلام قرائت کرد. سبح اسم ربک الاعلی. فلما فرغ، زمانی که پیامبر علیه السلام فارغ شد، قال فرمود: ایکم قرأ، کدام یکتان می خواندین؟ قالوا رجل، یک نفر. قال فرمود: قد عرفت ان بعضكم خال جنیه. ما فهمیدم که کدام جنجال دارنده ای. یعنی پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم قرار شد که باید
از پشت امام شما نخوانین، قرائت نکنین. دگر روایت مصنف ابن ابی شیبه روایت 22 صفحه 4 جلد 1 صفحه 413 حدثنا وكيع عن الضحاك ابن عثمان عن عبد الله بن يزيد عن ابن ثوبان عن زيد بن ثابت قال زید بن ثابت سے مفتی بود بین صحابہ کرام اچھی میں فرمائد لا تقرأ خلف الامام از پشت امام نخوان ان جهرا اگر نماز جهری بود ولا ان خافتا نماز جهری بود یا خفیه بود از پشت امام نخوان. دگر روایت ببین شرح معانی الاثار جلد 1 صفحه 1209 روایت 24 عن ابن مسعود سے بچی میں عن علقمہ ابن مسعود قال فرمود لیت الذي يقرأ خلف الامام ملئ فوه ترابا کاش کی کسی کے اس پشت امام میں خانت دهنش از خاک پر کرده شوا. فتوی کیس عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کس کے از پشت امام میں خانه دهنش از چی پر شوا؟ از خاک پر کرده شوا. دگر روایت ببین شرح معانی الاثار صفحه 5 شماره روایت 30 جلد 1 صفحه 220 عن ابی حمزة قال قلت لابن عباس بحضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما گفتم رئیس المفسرین حبر هذه الامه بزرگ صحابیس میں گزی پرسان کردم اقرأ والامام بین یدی قرائت بکنم الحمدلله را بخوانم در حالی که امام در پیشروی میں استاد باشه یعنی مقتدی باشم. فقال عبدالله ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمود لا چی گفت؟ عبدالله ابن عباس رضی اللہ عنہما میگه که پیشرویت امام باشه نخوان و مفتی عزیز زمان چی میگه؟ بخوان. فتوی کدامش قابل قبول باشه؟ بشاق بگن کدامش؟ خواهتان برده چطور؟ فتوی کدامشان قابل قبول است؟ مفتی عزیز زمان حیثیت داره در مقابل ازو کس پرسان میکن از پشت امام بخوانم یعنی میگن این نخوان در زمان میگه بخوان. عجیب است حالی میگن این خلاف سنت اون نمیفهمید تو میفهمی. با عبدالله ابن عباس با حدیث نرسیده بود به تو رسید. در حق امام ابو حنیفه رحمه الله خو میگن که به او احادیث نرسیده بود. چی نرسیده بود؟ او رو ما جواب کردیم که به امام ابو حنیفه احادیث رسیده یا نرسیده. خب به چی بهانه جور میکنی؟ اینجا گفته میتونه که به عبدالله ابن عباس چی نرسیده؟ احادیث نرسیده. او میگن نخوان. دگر روایت ببین شرح معانی الاثار جلد 1 صفحه 205 سند بسند می آورد عن اکرامتان ابن عباس رضی اللہ عنہما انه قیل له با عبدالله ابن عباس رضی اللہ عنہما گفته شد ان ناسا یقرؤون فی الظهر والعصر بعض مردمی هستند که در نماز پیشین و دیگر از پشت امام می خوانند در او زمان. فقال او چی گفت؟ لو کان لی علیهم سبیل اگر ما توان می داشتم سریزیا لقلعت السنتهم زبانایشم می بریدم. چی می کردم؟ صراحت آمده که نمازای چیز؟ پیشین و دیگر. نمازای پیشین و دیگر خود سری است نه؟ میگه سریزیا زورم برسه چی می کنم؟ زبانایشم می برم. دگر روایت ببین موطأ امام محمد جلد 1 صفحه 204 قال محمد سند ذکر میکنه اخبرنا داود بن قیس الفراء اخبرنا محمد بن عجلان ان عمر بن الخطاب عمر بن خطاب چقدر مشهور صحابی است خلیفه دوم اسلام قال چی میگه لیت فی فم الذی یقرأ خلف الامام حجرا کاش که در دهن کسی که از پشت امام قرائت میکنه اچی پر شوا سنگ پر کرده شوا که سیر شوی. عمر فاروق رضی اللہ عنہ میگه بعض میگن که مذهب احناف دا احادیث نیست
यस रिवायात दगर रिवायत मुसन्नफ इब्न अबी शैबा जल्दी 1 सफ़े 412 मकतबा इमदादिया मुल्तान। यम रिवायत में आवरत अन सअद क़ाल सअद साहब मेगा वदित्तु अन्नल्लज़ी यक़रअु काश के कसे की मैं दोस्त दारुम मैं मेख्वाहम अन्नल्लज़ी यक़रअु कसे की क़िराअत में कुना खल्फ़ल इमाम इस पुश्त इमाम फ़ीही जमरतुन दहनश अस्कूग़ आतश पुर करदा शवा जमरतुन ची स्करवटू ददे खुले दसिश न डक कड़ी शी स्करवटू न डक कड़ी शी तुमरा पे गुस्सा दी दा सहाबा पदे वाबियानो बांधे आगा वक्त न गुस्सा हो दा सहाबा गोरा रूहुल मानी अल्लामा शहाबुद्दीन महमूद आलूसी रहमतुल्लाह अलैह द तफसीर खुद जल्द 5 सफ़े 114 रिवायत में औरत शाबी से मशहूर ताबीस क़ाल शाबीयु अदरक्तु 70 बदरियन 70 नफ़र तन्हा सहाबिया बदरी की दर ग़ज़वे बदर बा पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिरकत करदन कि एक फ़जीलत ख़ास दौरन बदेगर सहाबा मेगा 70 सहाबे बदरी रमा दरियाफ़ कर देम कुल्लुहुम यमनऊन अलमुक़्तदी अनिल क़िराअत खल्फ़ल इमाम। ये 70 सहाबे बदरी हमेशा मुक़्तदियारा अस क़िराअत खल्फ़ल इमाम चिबे करदन मना में करदन। हालांकि मैं मेगम के नखान मुतासिब शुदम ची शुदम मेगन वाला ये फलान मुला सब चीज़ मिसर मुतशद्दिदास बमसाइल इख्तिलाफी दामन में जाना। हालांकि 70 सहाबा हमा सहाबे बदरी हमा ममानात में कुनन के मुक्तदी भाई दस पुश्त इमाम न खाना मागा बनक्श कदम यजू पेश में रम मेगनी चीज़ तासुब में कुना यानी ये गैर मुक़ल्लिदीन जमहूरी ख्वास्तन सिकुलर मुसलमान अस्तन खो कस के हर चीज़ में कुना बुको मेगा चीज़ कस ममानात न बान इख्तियार खुदश न कस म पायबंद मजहब बाशो न पायबंद एक चीज़ हर कस के हर चीज़ दिलश शुद। अल्लाहु अकबर दगर रिवायत आखिरी रहीरम बिमिनिन शरह अबी दाऊद अज़ अल्लामा आइनी जल्द से सफ़े 502 इमेगा वज़कर अस्हाबुना अन्ना मनाल मुक़्तदी में अस्हाब महनाफ़ मा ज़िक्र करदन की मना करदन मुक़्तदियन क़िराअती अस क़िराअत खल्फ़ल इमाम मअसूरुन अन 80 मिन किबार सहाबा अज 80 नफ़र अकाबिर सहाबा कराम चंद नफ़र अज 80 नफ़र अकाबिर सहाबा कराम तर्क क़िराअत खल्फ़ल इमाम मन क़िराअत खल्फ़ल इमाम रिवायत शुदा चंद नफ़र 80 नफ़र। रद्दुल मुख्तार अला तुर्रुल मुख्तार मारूफ फतावा शामी यम एक वाक़या रम्या वरा एक आलिम शाफ़िउल मसलक अस खुदश अल्लामा मोहम्मद इब्न यूसुफ़ अस्सालिही साहिब में तफसीर सीरत के नवश्ता कदा सुबुलुल हुदा वर्रशाद फ़ी सीरत खैरिल इबाद द 14 जल्द एक किताब नवश्ता करदा द मनाक़िब इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह उक़ूदुल जुम्मान फ़ी मनाक़िब इमाम अबी हनीफ़त अन्नुअमान बाज़दई जे एक बाब एक फसल में आरा मुनाजरा है इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह मुनाजरा है कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह के द ज़मान खुद द असर खुद चका मुनाजरा करदा और जम करदा बाज़ द मौरिद क़िराअत खल्फ़ल इमाम हम एक मुनाजरे इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह सूरत गिरफ्ता बाज़ूरम दमी जन्नवश्ता करदा इंशाअल्लाह द दर्स आइंदा खाद गुफ्ते